کۆمەلەیە عوسمان سەبری لە شامی دێ قەحوەنخانەیەکێ دەژی مەهرەجانێکە چاندی و هونەری لە دارخست مەهرەجان ببوونەیە جەژنا زمانی کوردی پێک هات. ئەڤ مەهرەجان ji بۆ تەقەزکردنا گرنگییا زمانی کوردی وەکی بەشێکە بنگەهین ji nasname û çandê hat organîzekirin. Mehrecan bi duruşma zimanê me mafê me yê rewaye, zimanê me nasnameya me ya hat el darxistin. Di çalakiyê de şandeyeke ji rêveberiya Xweser Boroya Mesedê saziya kombûna jinên Zenûbiya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD û Kurdên Şamê amade bûn. Di mehrecanê de axaftina çalakiyê ji alê xerîb hesova hat pêşkêşkirin. Di mehrecanê de her wiha govendên folklorî, stiran, xwendina helbestan û merasîma dabeşkirina xelatan li ser xwendekarên zimanê Kurdî hatin pêşkêşkirin. دبیجرهم بخیر هاتن برپرسیانی وسریع دموکرات برپرسیانی مجلس سوریه دموکرات برپرسیانی پارتیا یکیتیا دموکرات PYD برپرسیانی سازی من سبیل اجواکامه وضالباتن من شهيدة وقلن ما أم تبيجين هون بخير هاتن هون بخير هاتن